Prvi koraci su odraz velike smjelosti i upravo zbog toga se zauvijek pamte. Ovo je sigurno jedan od razloga zbog kojih će realizacija prvog zelenog projekta u rudarstvu Srbije zauzeti posebno mjesto u istoriji nove energetske budućnosti ove zemlje. Nakon više od 2 godine predanog rada, krajem novembra 2017. godine, na površinskom kopu rudnika Kolubara u rad je puštena impresivna rudarska mašina odlagač 12.000. Elnos grupa je bila ponosni dio ovog projekta. U najveći odlagač na kopovima EPS-a ugradili smo kompletnu elektroopremu. Bio je ovo poduhvat u okviru kojeg smo kao podizvođač kompanije FLSmith realizovali projektovanje, nabavku, isporuku, ugradnju elektroopreme i puštanje odlagača u rad. Tokom većeg dela projekta na montaži je bilo uključeno preko 20, a često i preko 30 montera. Kao što možete da vidite, veći deo radova se izvodi na otvorenom i na visini, pa je povećana pažnja posvećena bezbednosti i zaštiti na radu. Odlagač 12.000 je masivna rudarska mašina koja teži 2060 tona, dugačka je 130 metara i ima instalisanu snagu od približno 5630 kW. Broj 12.000 koji je dio njenog imena označava iznos kubnih metara materijala koji mašina može da odloži za samo 1 čas rada. Ovo je savremena mašina velikih mogućnosti i u nju je ugrađena oprema koja predstavlja posljednju riječ tehnike. Odlagač se deli na 4 podgrupe ili takozvane gradnje. To su gornja gradnja, donja gradnja, međutraka i klizni voz. Svaka od gradnji posjeduje svoj kontejner za smještaj elektroormana preko kojih se vrši napajanje pogona, a također ostvaruje i komandno-signalna veza sa opremom u polju. Odlagač se po kopu kreće samostalno uz pomoć gusjenica, napaja se pomoću 35 kV kabla i posjeduje modifikovanu trafostanicu. U njega je ugrađeno više od 100 vrsta raznih senzora koji u velikoj mjeri automatizuju njegov rad. Početkom upotrebe odlagača napravljen je veliki iskorak u segmentu smanjenja, zagađenja, habanja opreme i troškova održavanja. Uspješna realizacija ovog projekta nosi veliki značaj za rudarski i energetski sektor Srbije.